Mu rukera rwo kuri wa kabiri nibwo abasirikare ba Kongo babiri baje mu karere ka Rubavu murenge wa Rubavu barahasindira bamaze gusinda bateza umutekano muke ndetse bashaka no kuvogera inzego z'umutekano w'u Rwanda ariko basanga ziri maso nk'uko abaturage babitubwira. Twabyakiriye nabi kuko bari kuza kudutera mu gihugu cyacu. Wewe wabimenye ryari? Je mbimenye muri iki gitondo. Nabimenye turi kumva ati kwa Rutamu niho baje mu gitondo n'umugoroba mu ijoro ryashize bahageze baza kuhanywera inzoga bari kuvuga amaringara. Kongomani winjiriye iki igihugu mwatwe b'abanyarwanda twavuze se twagize amatsiko n'umwana w'imyaka 10 ari hano twese turababaye yaba ari umunyarwanda n'umukongomani bose ni amaraso bamwe. Hafi y'umupaka w'u Rwanda na Kongo Kinshasa niho abaturage baturiye bavuga ko bumvishe amasasu. Nagiye kumva numva amasasu ndavuga uti byakomeye. Mu gitondo nibwo nahageze amasasu wayumvishe? Barashe nka 3 kuko byumvikanye mu mudugudu hose. Amakuru hari nuko ngo hari bamwe mu basirikare bagera muri 2 babashije kwinjira mu Rwanda bafite n'ibikoresho bya gisirikare bashaka kubangamira inzego z'umutekano w'u Rwanda. Ishangi TV n'Ishangire TV twagerageje kuvugana n'abaturage babiboneye imbona nkubone bitwaje ibikoresho bya gisirikare bagira byinshi cyane batubwira ndetse batubwira naho bababonye. Hari nka saa 7 z'ijoro kubera ko ngiye bakenshi ndagira amahirika narindagiye ahantu hari akabara ariko none nagiye kumva numva nko hirya mu rubingo mbona hari guturukayo abantu bari kuvuga iringara. Ndavuga uti si hani iwacu mu Rwanda ko ingabo zacu zidakoresha iringara aba bantu ni bande. None ngewe nsa nk'ugenda hirya mu rutoki kugira ngo manze ndeba bari bo mbona n'abagabo babiri bari ibisoreza ari nkorokoro. Navuze uti si ubwo aba bantu buriya si abacengezi baduteye. Ahangahe umusirikare asiwe Ishangire TV ndetse n'Ishangire TV yagize isanga inzego z'umutekano ndetse n'inzego zishinzwe ubugenzacyaha zahagose ndetse kandi hari n'abaturage benshi cyane. Umwe mu baturage tubwiye kugira ngo uve hano harasi uyu musirikare kugira ngo ugere ku mupaka harimo iminota 45 ku muntu uzi kwihuta ndetse n'isaha ku muntu urimo kugenda gake. Abaturage b'u Rwanda ntabwo bafite nubwo Kongo yanze ko banyura ku mupaka wemewe. Uko tumeze ndabwoba bwo dufite kuko igihugu cyacu twizeye ingufu zacu kirarinzwe ahubwo we nabishaka kuko yakomeje kudushotora kera natwe aratubona kubera ko bari kuvuga ko ndana umunyarwanda urongera gutambuka kuri duwani nabuno ngo bari kubatera amabuye kubera ibi byabaye kwiri joro rishira tariki 16. Natwe rero ubwo turi maso nakomeza bikore ushoboye kumena amaraso naho twebwe tuzica abaduteye abatadutenda cyo tuzabatwara. Ni bande bari kubatera amabuye abari kwambuka? Abari kwambuka ngo n'abakongomani bari kubatera kuko bumvisha ko twafashe ingabo zabo. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'igisirikare cy'u Rwanda RDF rigaragaza ko ngo ryarashe umusirikare umwe wa Kongo abandi 2 batabwa muri yombi. Kuva mu mwaka wa 2022 amaze kuraswa abasirikare bagera muri 4 ba Kongo bashatse kuvogera ubutaka bw'u Rwanda n'abasirikare ba FARDC bashatse nyine babangamira ndetse no gushaka kuba babangamira umutekano ku butaka bw'u Rwanda nk'uko igisirikare cy'u Rwanda RDF kibitangaza. Njyewe ndikirema kwizera ndabashimiye cyane kandi mbashimira uburyo mukurikirana amakuru y'Ishangire TV ndetse n'Ishangire TV. Ego Boys Nation. Ubuzima bubabaje umubiri utonekara urwaye unegekaye bavuga kutanakira bivuje henshi kure cyane bagupfunyikira amahera arahera indwara irushaho gukara humuri horere hori Ishangi turahari kubuvuzi gakondo buvuguruye bukiza tuvurisha ibimera mu butaka ubuzima bukaza imbaraga zikagaruka ugakira ugataha ukagenda uvuga uti kweri Ishangi Company Limited mu kazi kose ugakira ugataha ukagenda uvuga uti kweri Ishangi Company Limited mu kazi kose. Ntabwo nakira mbasize Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye ntabwo nakira mbasize Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye
Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Byari bigoye ubishangi yarabikemuye, yagabye amashami ngwitugezeho ubu buvuzi. Ikaze mwese tuyisange iduha ubuzima ku giciro cyiza, buri wese aravurwa agataha. Imiti yacu yujuje ubuziranenge, abaganga bacu bazubereye mu buvuzi. Aho najya ntabwo nakira mbasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Ubuvuzi gakondo buvuguruye jye naremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Aho najya ntabwo nakira mbasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Ubuvuzi gakondo buvuguruye jye naremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Kumbona usuherewe ibyawe bitameze neza, kumbona uhondobera nta kabara gukigira, kumbona wota izuba wabaye bakonja riva, urahisha kurwaye dore urakorana indwara. Haguma ubuzima burya ibintu nibishakwa, ikaze ku Gicumbi mu Ruhango i Nyamagana, basoroma basekura basuzuma bavura, ubuzima bugaruka ibimera bigakora. Ishangi Company Limited mu kazi bahiga, basoroma basekura basuzuma bavura, ubuzima bugaruka ibimera bigakora. Ishangi Company Limited mu kazi bahiga. Aho najya ntabwo nakira mbasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Ubuvuzi gakondo buvuguruye jye naremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Aho najya ntabwo nakira mbasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Ubuvuzi gakondo buvuguruye jye naremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye.